Central Lairam Longtlai, the Lairam Times minin nan kut kanin tlai na. Zar khat chung tong pang toy chimnak kan ngai lai cha adi dong tiang rakan ngai chiao dingin kanin som na Thawngchim tu mal som tluang khenglot. Chinland Chief Minister Shwainakin zo pei zo tung lau tu sen thang ram an tlong. Chinland Chief Minister pu pa thang shwai mi Chinland chawza chu cung thong ni kuleli vaupi ni lei thumin vaupi ni lei kwa tiang is lai ram zo pei ram lau tu ram zo tung ram sen thang ram na a mi za pi he ton nak an nge Chinland mun ram za pi uk shwai nak lei chawza kal nak le ya si se uk shwai nak le kong shilfia na kong na an chim Chief Minister ni Chinland chawza le peng khokhang tu kar uk shwai nak sengtlei kho nak federal phunglam mai thakin tlang thluan ki pa uk shwai nak phung chu jialin tlamtlini uk shwai nak chuan chwa a her kong kan ni Chinland chu zalon nak mu hlanin nga bal lo mi kan ma chin mi phun ni ma te chial mi phunglam chu tuwa chun kan ma chin mi phun pumpak in jial fetter kho asi changkong Chinland chawza chu mi za pi he mun khata dirin Chinland le Chinland mi za pi amai lei zo in uk shwai nak rian chuan asi lai kong chu I shwai nak dinga chawza thazang thon nak ding a alam kip in dirkam a her kong achim hi khwal lama hin Chinland chawza Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management Minister, Ministry of Home Affairs Minister, Ministry of Construction Minister nani Chinland Chief Minister hi anzul BCM Bethel Krifa bu aizol ni Salen Khwa IDP camp a fachang tunza le somli le pathum anbom kum thongni le kuleli vaupi ni le kwa a East Lairam Thantlang Bualpeng Salen Khwa IDP camp a ummi na chu BCM Bethel Krifa bu aizol ni fachang tunza le somli le pathum anbom na tia kan thei Salen Khwa IDP camp a ummi na hi intung za le somli le amilu in minung zanga leng ansi anni hi hakha le thanthlang le in arak phan mi ansi na hi kong he petlai in BCM Bethel Relief Chairman Rongbol tu Dr. Biakchung ni in khata fachang KG somnga tun khat dwa ma in kan pek na chun nu ni an her mi thil na zong pumpak in pi siang nem sung ni aphot na chu leya thil puan shuk ai zong chungkhar chiao sina pek an si Aidin le thilpuan pek chan long silawin pathian biale thlacham nak shom nak zong kan nge atu bantuk te hin aliam chia thongni kulle thum dipa ni kulle sari zonga East Lairam zanak tlang bungkhwa IDP camp a kan rak bom ve chang na kan khrifa bu te hi a me te kan siko nan kan mi phun hoi har nak tong chwa ma mi na cha a chun kam se in kan dir ve chang hi nu zonga boipa ni arem ati a chun kan unaw har nak atong chwa ma mi na cha ber tung khel le chia kan si chang jc zonga boipa tu ni sun par nak choko se tia chim hi fachang le shuk ai bom channa ka hin upa zawdwa ta sha sel rongbol tu Dr. Biakchung nungak Rebecca pi siang nem sung le pu ringa ankal tia kan the IDP camp a ummi pakhat ni bom chatnak hi kan hmu pa lengmang ko tu kum chunga hin atu tan hi avoi khatnak asi tia achim East Lairamin Central Lairam Phan Hakha Thantlang Upa Thimnak an nge Thongni kuleli vaupi nikula East Lairamin Central Lairam Longtlaya aphan mi na chu kumkhat chung I zokhen nak ding cha shwai tu upa an ithim na tia kan the hi Hakha Thantlang shwai tu upa ithim nak chu Central Lairam Longtlai Chan Marisang Calvary biak in hola jing suimilam lekhat in anthoki zan le suimilam palia andi meeting hi pu shamlian vice chairman ni shwai na I shamthok na ka mai sem yang treasurer ni angai nuwa betoi chimnak pastor Daniel secretary ni angai
chu nuwa meeting betung chwa pi mi le alwan chia chan a andrak izo khet ning le an idir kam na kong chon chan nak ngei in le tin mi te te an ngei mi kong an che i kum thong ni ko leli ha kha than tlang i zo khen nak shwai tu upa thim nak an ngei nuwa pastor Daniel Thawngchimnak in meeting chu khar asi meeting kai khominung somnga leng an si is lairam ha kha than tlang in central lairam longtlai phan mi na izo khen nak cha i kum thong ni kuleli in thong ni kul le nga shwai tu upa thim mi na chu chairman pastor Daniel vice chairman pu biak nun moi secretary salai zachung nin assistant secretary salai van boilian treasurer mai semyang assistant secretary pu tlang thang auditor 1 pu lai biak lian auditor 2 salai robert biak chim na an si kum thong ni le kulili tangkhong tianga central lairam longtlaya hin is lai mi ummi hi in tung in zanga le hleriat an umna amilu in minung thong ni zathum le pathum an si in tung zanga le hleriat chunga hin is lairam laihol mang ha kha than tlang na hi in somriat le pali an e amilu in minung zathum le kullenga an LWA kum kulriat tlinak branch kipni anlom thongni kulili vaupi kulle li chu central lairam longtlai pengkom a nubu nganbik lai women association kum kulriat tlinni asi LWA branch kipni an si kho chung chiao in hi ni sungloi hi an mang chiao lungtlai khopi chung a lai women association branch nani lungthin dam nak chungtel I hoikom nak tiban tukin chan an mangi pb mal somtluangi additional dc lungtlai chu LWA bazar veng branch ni LWA ni an lop nak hi an man pi na I nu an bepit ning kong achim longtlai 3 BL2 MDC pu tilal eng muana ni LWA in electric veng ahon LWA general headquarters try to nani branch kip an ve na LWA branch zemozat ni midang cha thil cha twa nak cha chan an mangi khochung thianhlim nak an twa rol dum ji nak zong an ngei na LWA day hi lai autonomous district council ni chun zungkhar nia aphuan piak na cha LADC tang office le siang in khardi asi tu dirmuna lai women association general headquarters longtlai tanga sub headquarters pali branch somsari le pariat an e amilu in minung thongsha shong an si MOP ni longtlai community radio station a umnak nga nolnak twa Mizoram Upapol District Headquarters Longtlai Shwai tu nani chun pu nampi baw marine mai Dodarshan Director chu vaupi kulleruk akhan Circuit House Longtlaya Anton I Longtlaya Community Radio Station dir asikho nak nga malak piak dingin annol Mizoram Upapol Shwai tu nani hin Longtlai District chu mi phun kip cho pol umnak asiban tukin chon nak ngandam nak tiangin radio mangin mizapi chon piak nak cha man asikho nak nga kan her ngai mi thil asiti in community radio station a kho nak nga Dodarshan how to chu an chem pu nampi baw marine mai ni chun Mizoram Upapol ni radio station an herning an chim mi chu information and broadcasting ministry zong ni radio station dir ding hi bepi a an chia cha a asikho chung I zwam in malak pi ding in Mizoram Upapol shwai tu na chu ale na CBC USA ni Chief Minister Relief Fund an pek thongni kuleli vaupi kulle li a Chin Baptist Church USA shwai tu nani Chief Minister Relief Fund 3 lakh anpek refugee kan zo khet mi a chawza le Mizoram miza pi chunga lunglom bia an chim tia Mizoram Chief Minister Pulal du amani alang ter Chin Baptist Church USA a hin khrifa bu zale kul anumi member thongsom thum le thong thum shong an Indiana State College zong an ngei tia Mizoram Chief Minister Pulal du amani lunglom nak he alang ter CBC USA ni MZP
pi rian muna an len na kum thongni kuleli vaupi ni kulenga zan le sui milam pakhata Chin Baptist Churches USA shwai tu Mizoram arak tlongmi nani MZP General Headquarters rian muna an kan leni berwa na kan ngei tia Mizo zirlai pol ni an than CBC USA hi and President Reverend Dr. Jolin Van Beek le General Secretary Reverend Dr. Julian Thang Tin an kan leng CBC USA ahin USA chunga biak in local church zale kulle ni le krifa bu member thong somthum le thong nga leng an ti zong an lang ter chi CBC USA shwai tu nani chun Myanmar ram buai ruanga Mizorama azami na Mizoram mizapi ni chatin an rak chau hlan na mi chunga kanilom Mizoram lo chu fu pan ding kan ngei lo cha lungthin di lakin kanilom tia lunglom bia an chimi MZP sina lunglom nak langter nak cha singkhat an pek Mizo zirlai pol MZP ni chun ralzam na chu nangamin na se ti hi kandu chuban tukin mi pakhat ni thil diklo an tua ruanga thil swal to a tel velo mi zong swal photan ani hwa kho thil swal atwa mi na chu phungban tukin shem sina se nun nak cha achalo mi rithai si do nak zonga fak pin kan chuan khat a her tia intek leini an chimve Global Chin Falam Organization le CYMA tunnak an ngei American, Switzerland, Singapore in Mizorama arak tlongmi Global Chin Falam Organization shwai tu na le Central Young Mizo Association shwai tu na chu vaupi kulle ni a tunnak an ngei East Lai Ramin Mizorama aphan mi ralzam zo khennak cha sing ni an pek tia kan thei Hi itunna ka hin CYMA General Secretary Professor Malsom Liana ngun keng MS Ralte CYMA President Lun R Lalngeta le CEC Cheu Khat Zong anitel Kap ni berwa na ka Mizorama ralzami na ummi na dirmun ramri tanin Mizorama rithai si alu mi hi mun khata do ding kong na anche Chun Global Chin Falam Organization le Mizo zirlai pol shwai tu na zong tonnak an ngi ralzam bom channak kong kaw zong an che American Shambun CBANA zong ni East Lai Ramin Mizorama ralzami Mizoram choza ni nandir kam na cha kanlung alom ti lang ter na ka vaupi ni kula khan Mizoram Education Minister Dr. Vanlal Thana sina singa le thongsom nga an pek biang rei thlep nikhat I ramri khar timmi a Mizoram choza ni zeiman a theilo Ministry of Home Affairs bia bangin India le Myanmar ramri I pe tlai nak chu kum thongni kulleli biang rei thlep nikhat thokin khar asilai Mizoram choza ni chun ram pani pe tlai nak khar andu lo kong choza pi sina cha an chial lai Assam Rifles try to nani chun naya darthalang tlang champhai an camp a tlang sam zote ngur ruan tlang munmel tha khotlang shwai tu na le YMA sub headquarters champhai south le North Joint Village Council shwai tu he ton nak an ngei thongni kuleli biang rei thlep ni khat thokin India le Myanmar petle nak ramri khar asilai tia an chim na Assam Rifles try to na betchwa a chun Ministry of Home Affairs in Bia andon bantukin Lok Sabha I thim lai shonga ramri khar asi nuwa on chan asi vaupi tha chung chu hon asilai Myanmar mi India a mi le India mi Myanmar a mi na chu vaupi ni som thum tiang an khaulai Home Secretary Pu H Lal Eng Moyani biang rei thlep ni khat thok in India le Myanmar pe tleinak ramri khar tim asi konga hin Mizoram choza ni center choza le in bia zeiman kan theilo tia achim Pu H Lal Eng Moya ni chun Mizoram choza dir mun chu ramri khar lo hi asilai choza pi sina ramri khar du lo kong cha kan chial lai ramri khar tim mi konga zeiman theiter kan silo mi zong kan chial chi lai tia achim
tu zar kan Thawngchimnak chu hi vial hi asiri i azau tu le angai tu na nan di lak chunga kanilom mai zar le ya kani tong than te na lai